Mi smo tu doneli još jednu odluku, a to je odluka koja je mnogo loše citirana u medijima. Ja, nažalost, zbog porodičnih problema nisam bio na toj skupštini. I onda, naravno, tu razni zlonamerni pokušaju da interpretiraju tu odluku. Mi smo doneli odluku o tome da je Skupština dala saglasnost da opština može ući u proceduru da se zaduži u visini 200 miliona dinara, što je manje od 8%, ne dok 8% našeg budžeta u skladu sa zakonom, ukoliko javne finansije, odnosno ti transferi Republike koji su predviđeni na nivou 200 miliona dinara, ne budu više stizali na račun budžeta opštine Inđija. Znači, nismo doneli odluku o zaduživanju, nego da uđemo u postupak i eventualno u idealnim okolnostima ta procedura traje 3 do 4 meseca. Mi smo se obezbedili da eventualno pokrijemo našu likvidnost u onom momentu kada nam bude neophodno, a svesni toga da se situacija pomera. Ono što jeste dobro, očigledno je da nećemo povući kompletan taj kredit i nećemo zadužiti opštinu, nego ćemo da, već smo danas, jedna velika italijanska firma je danas u direkciji potpisala ugovor i negde oko 13. do 14. augusta će biti potpisivanje ugovora iz metanog kompleksa. Opština je prodala svoju jednu lokaciju i to je gotovo polovina tog novca za svega 4,6 hektara. Tako smo već polovinu tog novca obezbedili, ali morali smo budemo spremni da zaštitimo naše korisnike usluga, da zaštitimo pre svega ljudi koji radi u domu zdravlja, da radi ljudi koji rade u vrtićima, ljudi koji rade u državnim institucijama i ustanovama koje finansira opština i da ne smemo da dovedemo u situaciju da ne budemo likvidni, a pritom imamo puno para koje nam očekujemo da nam dođu do kraja godine i sledeće godine. Tako da to je prvi put, evo, za mojih 9 godina kako upravljamo ovom opštinom, da smo mi posegli za jednim takvim instrumentom da se zadužimo. To ništa nije strašno i države i lokalne samouprave se uglavnom zadužuju. Mi smo izbegavali, smo imali dobro balansirane prihode, ali kažemo u ovom momentu zato što država nije ispunila svoje obaveze i što ne znamo kako će javne finansije na državnom nivou izgledati, mi smo napravili jednu rezervu da sve besprekorno funkcioniše na teritoriji opštine Inđija. Na kraju, taj krediti na 5 godina i anuiteti koji se otplaćuju su jako mali i ne znači ništa za inđijski budžet, ali smo to morali da donesemo takvu odluku.